obi akọ ahohehia mu se obi akọ yare mu se no esese still opre ni wuo duruma bi a wota obi kura na se ensem bi eto no a ema utumi nya atenka kakra but ye ma me agrada still onya atenka ede na eko sia akwaba afame joso na apom ti sen kama nyame adom any gods of the land adaroma me hodin pa afana so ho ye de oh me so ahoden e wo ho pa me hodin se twa konkron me hodin se ashawofo mpa den opim na mpem fazase me say o ta ka da se me ba o sa ama wo se na ofa se boy ka me tape ana se dia so asemo ale ti ofa asem ti a ensem e koso o yeah ensem de bi wo ti mu se abe fontentan videos why manya the biggest cinema in the world, you know, the biggest platform. Wherever you are, obehu de ekoso. Ama wiase ya kiti. Very small, very easy. Very easy for everybody. In every part of the world, I want the biggest cinema. Otomu Kwandia, ebe you, nice movie. And also na asebia, as enkomo bia we did that danka. Enekura no na won kai kura wo ma ani akoyi abechire wo. Say sanity. When a friend say nice movie, we hwe bi afili. We hwe movie na afili. Yes, ebi rebe wo. Ebi so ani beji. Ebi so ebetwa adwadwo. Enso be ne dey. Dey be ka say bloggers mu hwe mu hu yie. Na bloggers be nye yie. Bloggers be omo aburochire. Aba penny sister coach me penasem sunsun wiase. Ya won pane yare edahama no. Ngege tuo say odabosom kese so. Edi esum kese ebeton ngege so na what a shock be take place enye owu kwan so na emum no ede ensem bebre beba na brabo so so what you say sanoma we na oka amo feel say see ya edwan enum enso eye confirm ebesi bloggers benye yie ebe say yere be back to back abroche ne Ghana omo ba Ghana bebe yie omo nso be kwa abroche be kwa yie offer aye confirm enye ye ne ye kan if you want to be a star in your family in Ghana here, yeah, make sure that you cross-check your star from your mother's side and your father's side. What is going on? Any dues to pay, go and pay so that you can force to become a star. But you can't become a star and the gods of the land from your mother's side and your father's side will just sit up and watch you enjoy your family. See, last week, you know, say and someone ye tenase no on say wo kan edi wona bo kan Agyapong ho enkomo bebre na manfo efre ebisa say one god ye di na chi ache ye ginidi na we nu de wakotu deep ase on say wo ka say si obi adwen say wona bo kan Agyapong entumi enwini presidency na one emeto nchia amebanta ye amanfo efre me say na si a hina na wahwa ade na akoduru na even time okra ewom because 2024 December and ye be election no if you sabre ekon almost 2 years na ebre wom na edie nkwana nation sia ehu na otumi gina ne na so se de tie bia no wode ne ti kura besi a wode ne ti ebesi of amadano ase of I am the seer of this generation and I am the seer of the century we say yeah and gods of the land any angels a kuku down for any the dining and whatever will happen in the spiritual world offer it comes out on land for every mortal to see. The biggest cinema they be America say the biggest platform in the world is the media. Any part of the world you are nigga wherever you are with my attribute Oko Preko Kennedy Agyapong was chosen by the gods of the land and the gods of the land they don't lie. Okay, dwarfs lie motia echantu mini motia nante and mini motia so nya adwuma. Okay, so whatever I speak of her I have the confidence in me. Okay, I stand where I stand. Opa for say camera for two bra. No amount of money can change my mind. Just like majority are saying. And Kennedy amount kakra and Kennedy I always say now you started Kennedy Agyapong by you were chosen by the gods of the land. Now Kennedy Kwanya was all about take because Ghana for it. Munu kwa chupa ble o sunsun wi asa na ko preko so sa sebi afuntu kese ngu so to franka no eto fa me dem kan asofo bi edwa wo monum de bia me kase the nation sia when I speak
na sa woyɛ sɔfo woyɛ kɔnfoɔ woyɛ dibia woyɛ malam na unko cross check here don't come out to challenge. Yes. Because the moment you come out to challenge, you become the biggest fool to the people. You become the biggest fool to Ghanaians and the world. Maybe I can say it is very easy. It is very easy to be useless in life, but it's not easy to be wise. Sanity. It is not easy to be wise. Baby, I'm Mijana. They say, wow, so you're Bema. Oh, you're Bema, who go in. I saw for near conforming now, won't come boom. Na mumi twa bet we mimi twa bet apaka ma chew say to me kese here esrew gods of the land ama me kwan say mi nyina baabi a mi gina enti sabi bet mi ntwa bi eti me srew bo moden na ma me kwan na me fan to form and say me time NDC and me time MPP be do bia and so the truth from the gods of the land no I am a mortar. They are powerful than we the mortals. The omo can be ye wo. Intade ntina me nim say do kore ni nie. Me ko di nipa no echi. Eni sikechi ewuri akosi baabi. Na enim guase abeka sia. Enim guase kasia ebi abaka kama. Ebeka gods of the land. Ebeka nyakopon. Angels na ebeka wo mo. Angel of death to me kasia. Oden kra de ma kama say edi abeka ne sadoso. Enti bibi masi ya no fa to abonten na ni pehu se bibi e wo wiase se na sofo bi domonum e buga na fo na bibi ani wiase no bibi wo wiase enti ofa okon preko kenide Japan asema me kan yi omo woni abere no oman chane ekwan wa ye twa bet no ye pesika property ni hia sika de dabi property they see one man obi e say we come bet gods of the land bet to you utwa wo mansion bia sanity here fabisiso wo ye sofa no so wo ye bema wo ye comfort wo so wo ye bema wo ye dibia wo so wo ye bema and I say you fix here so wo so just come out mami be say sia na sia sa he na me na kopon onyi sia mienu ma o man yo na kopon onyi sia mienu e ma o man angels enyi sia mienu e ma o man. Because I am the only seer who dine with the moon and the sun of her. And the moon and the sun is what is controlling this world. See, I say the moon is about to fall. I dare be sun. Another word, no. Eti ofa. Oko preko Kennedy Agyapong dear. We dear. Eya me am this year ba ko be kan ofa we dear wie na na mo no. We dear you ofa. He say Ghana delegate ni no match here. Susu we are cross check every time. Since we are cross check every time. You cross check, and I'll be born and say to Ghanaians there, Canada, Japan, 80% of the delegate. 80%. It is a net. MPP focus on more the flag blasting with 2 for man. You will see, you over a month for a year. I bet change your body cry. I bet change your body offer. The best side. Because we are politician. Cross check before you make a move. I do to force say. Unja de wo kire no na president say nya de obenye bi edi na ho odin wo fom on pe na ho odin akira kwan empelifo mo koba te mama ina omunjai because sikalum go we segu mama ya selling na wie mama ejana na so for years to come back. So who are you to come and change? Obi akobetime ha mama e ya we na dusu onu so wo se ni nua ceremony ni nua no jo pese ni nua efiri mansa wawura yes ni mu ba I will do so honorable mesire no on starting infant nsem to 12 yes wo bro wasu ntem na woni ekoko so twa ben so fa mo agene ntem enti honorable baby owo bia no I will do so on fan nsem to 12 o chance na NDC kuo no ono an betimi ade aboa no na meboa no okompla ko so free work so a nipa ye expect no Kodo na Trump Kodo na Trump Brian Champon Kodo na Trump no de Wadam for so copy president Eddie former Afric Minister Ewurakoto said the onuna Kodo Donald Trump near the Ewurakoto post na amano say post no adu prema abono so ye ka so onye resafo no wanye it is so ka so be resafo no enkofo be o say nim guase abebitie na ye mobie ase bo yes mu best 5 review no avena best say bre na be take out of bed ene me mobi na man for come at us ma mobi so eti omo mu na so dey we ma wanya resafo no ye ofa adu prema nya resafo enipa na ja adwuma na de for Friday asewo but see kwa Donald Trump wa bonidin abona paso achepa we use position where omampani Akufo-Addo de man dana ko be kwa bi so no tie
otie ne wo kan efa man no offer position ya de man no sabi Donald Trump sa position ni kwase ko je enso ontimi ntwe aduprema no ye de enwo fom e wo so mu saa yensom ofa ye nipa me se onipa bia challenger Kennedy Att𝒂ck Ghana hase no akwase Ibrahim Mahama open a company, large company for your people. Offer the gods are happy with you. Yes. Whoever will build a company on this land, you are the true son of the soil. Offer. Call Donald Trump. O shed no ma Brian Champon ayo kowa. Show. Ene ka Ghana put a person inside the offer. So I say they be one of kind say and clama edu mu kongrum e mo mo ase. E ko di diaba. Yes, yen ya go trench wo mo. Yen go fa we David be. Aye bi pen kan bi da wo ho. E wo ho. Yes, yen go fa David be. So the challenge now Kennedy Agyapong Att𝒂ck Ghana house is here now. All the politicians, whoever want to become a president in Ghana here, start building your company from now. So when you are speaking, you speak like a man. You hit your chest like a man. Uncle Agyapong. Yes. Or the somebody boso. When I saw a Bema party in Ghana ha cheme. Because muna muni Munyes kamana to feel go abrochi. And I'm on my rent. And I'm on your company. Man yafi. Yema traba mamo. Look. Our eyes don't open. Photo. But see, what can say? Yes, Ghana for ehunu no. Enu no. Eni say obi wo politics mu. Na obi wo ho a o start owie university wanye adwuma da ana owura politics mu sese sika wo no enye sika ketwa but sankrofo no nyina no hu se o mabiebie companies wo Ghana ha wo munya sika na amanone de binum kototo o mu fie ni ade ufije se nipa no to abama no na se bibipa bi kura eba obadwene oman no ho enu na sese ye dwene ho hwe over ewiase adane ewiase adane ne se challenger Oko Agyapong Att𝒂ck Ghana ase no e large obi antimi e large so we will not sit back for anybody to wear a coat pampe say me a lawyer me a graduate makwa to be ruling Ghana no the delegate we will not sit back the gods of the land will not sit back if you are say done whether you like it or not if you are say done it offer Kennedy Agyapong record now are certain a large oni pe bi company okromu ase no wo and our gods of the land be dey come because one of it to develop on mine. Now you know mine. Yes. Now one with be a company onya we just all your na bunti en to abama. Your money will go down to the drain. You waste money and after that we never say go ase. You better turn your service because you don't know what you are doing. Ejofa obi obefro obi aka che say a nice movie na ehwe. Movie na ehwe no se cheche mu anya ofe. Movie na ehwe no se kada bia anya ofe. Media ni wo ho he ade ache a oyi Yakopon oyi mpa abo firi on media no so obi abeko. Enya TV bi mu o phone kitawa atadwe baby abetena bi afa. Ewiase nyina na kitawa. Ewiase na kitawa betene dey. The whole world is in your palm right now. The whole world is in our palm. We can take it and carry anywhere we are going. Yeah. So Kennedy the mesremo Ghana for am offer offer and offer yenim the eka we know what we are saying yen yagro we are not joking yen yagro so why ready are contact offer for lawyers account ho yes you dey beba na media no so nya aware na yen hwe you can't change from the gods of the mouth opako India bra you can't change this and you confirm Mr. Ben I want no way Michel Mr. Ben say one god etena say ya na ne ho atọ no wono na say so what is it will be Kennedy Agyapong ho asem bone utimi yare 3 days utimi oh yes offer because was it oni Ghana but ohwe enema papa no eye de boa Ghana na tambia na obompa ema no na the Kennedy offer me so me twa no the Kennedy etika ministers o Ghana hey na so na bie company kakran obi ebie kwa omukrom kwa asase da ho onama asase egu Ghana ha enua na agiafa asase wo ho etimu tukwan wo de mo fa Chinese for go shakati say ye chele what impo ni meje ho eye bibia ni meje ho na say banche boy didi na ofa say Chinese fuo say so musu di fufuo omu betoko Chinese fuo me sue fufuo krom wo say ahodi wo ye Chinese fuo ye gade no omu de bibia eti ye banche no say farmers no atoma Chinese fuo no mo so de komu kro e be kakra kwa China fuo bi dua banche almost start edua kokku almost start bibia omu mai omu be sanete wo Ghana ha eja kwa China enti over we there ye bon paye onipa bia woni abere so be tu Ghana fa ka no start a company bia company so kuro ya
na edu on ma yeso ya de ya kebia ma ye hwe de waye ya waye ya hwe so de ni ba do otu omuka ene ka so wit ma hwe o man no first over be di ade kwa po na cross check all those things I was all do company asset na ba bon ni ehun se udi mu ye do man hye won sa eni pe mu na be safe oba time papa ni se bi die wodi die ne ba so nya bi edi enya oba time de wodi die e come de ne ba dabi oba time we go se bi we ye mpe bi ko okuru mu of Ghana sisa Ghana dane eti atonkra all the politicians and when you are fighting for tribalism now no na ye ka say NDC papa ado tufo ase agofa na yi na say ado am say ado tufo na fe no da bi ase di no kwabra dofo yes wan ga sa ufi abemu kwampo no companies a obi ebi oba be ma wo twe oni na twe nu oba be ma oba si bibia oguno ye ba ga na be say won sa. Look, they should stop wasting the money and use that little money to do something for their family. Because the right people for the position, they are there. So stop wasting your time. I'm going to cross check. Me say, hey, say Ghana, young politicians now more cross check and we say, I feel way, met me di kunim, I feel way me di kunim. Me Rossi. Say, yeah, catch us say next year, this year, we di kunim I confirm. You can't say on be ma sanet here. Ton baby. Any snippet of flame was this year. Me see cross check mame. Na afi we me koyesi. You ko hwem na kama say mboa no. Mboa say afi we no. Sa election ye koso bi won forget it. Na ngusu mo adwumaden. Na ye chere nya wonye. Na wo twen for 4 years ansa. Osisi amate. Me die me so kra che say. Onko musika. Sanet here. Cross check. Don't be maintain the masses nika. When you follow the masses in policies that offer you cry. The masses will deceive you because they want money from you. Yes, this time the politics is car. See, na ye share NDC mu a on say omo pe MPs o ma start say akofa form ni ade ye share young guys no endorse. Na ye share baby a we East Legon side ho ya John Domilo ejina ye John Domilo ayewaso yes baby a Sarah ana your friends Lydia Lassan away you hu say John Domilo asan akofa form ana Fred Niama ono so akofa form a omu nyina emrante mienu ye hwe emrante na akofa form NDC mu na omu edoso but ye hwe Fred Niama ene John baby o makofa form a o ma akofa form baby o mo ebegyina yi o mo ni Lydia Alasa ebegyina yi usutu say hope bi ewom ema emrante no offer you good and nice youth you know and so abete politics as here omo taking bold step okay because the youth is the future okay the youth have to fight for Ghana I support them but majority omo fie ahonhom emo kwan majority omufia ho emo kwan John Domelu say e was say kokko stand e woni maame kuru ase okay because we can begin no me say and also ka John e ko stand ansa me ti say o nyina wo aha bi o wa ko gina wo em say e ho na o se okọ yin di ti anadwen dan e ho na o se okọ John Domelu ho na o se okọ Juma yes eti friend ya mamu na won pe bebi ntina na mo ko start obekuru ase mo ya mabunu mo mpin na mo kese e o so obre o tina akra how you waste money they should stop wasting their time and be honest with them let's say omu start omu enkuru ase ho no be akra ma omu omu go start omu nkuru ase e sa na tie o hwa you say one of the presidential assets okujo to abrakwa ono president born ho na ti bi obesan kwan okujo to abrakwa okoni kuma pe no nyaaye o hwe rasmuma those time okoni kuma pe no nyaaye eye sanete na uri honum no abe face hanum later we like it that way etu emebru no omunya dumaden na omufa yi etutu yi na omuja Lydia Alasa na ofa kuma pa enye aduma
we say Ghana oba be peja Ghana sometime to come just like the way susu we say aliens no air fix oba wa America e be pia bonten eto ofa youth no mo muso Ghana musician dey now politics e ka moja ho say akode say oy politician kese Samini Tuwe or a politician kese or Chame Kwame or a politician kese majority of them movie stars ni na movie actress no e be to say we say girl we say cry girl to a movie cry refugee also so to one or a politician kese they all have to come out. Yvonne Nelson who not a politician, they all have to come out. Don't be afraid, come out. And your support now here from the spiritual world. The CIA is there to back you, just so that you help Ghana. So majority are your politician. That will be out. Okay. So they say, sanity of our youth media. I am the pa youth know. A man who be with them there. Who a maba on them ranting or mati change na of Africmedia. But see youth na umudi kai ebe mo wo hunye ma papa efi omu. You say okuja to buy na onyini haruna num nyina fere so fosu kwa chi num omu nyina ba mu omu nyini wo hunu nyema pa bi e wo mu a be encourage ama ye be nya gidie wo omu ebe yi. Of our record na akọ play go Kyeremanteng set no. Gods of the land say Kyeremanteng record of set wo politics mu no. No ebe really ama youth ni abre okay say youth no overstand politics na say a pure water company cry e dey any business obet me be o man ni mu na da chi bia no edu so say won so o ye to so aba utmi do say so say me 20,000 ka be 2,000 3,000 4,000 10,000 that makes you a man to the people when you speak people believe we there o man dey say stand position dey say obehesu yie eti record na Kennedy asset no youth no be na be faso edi echire edi year den atu ye youth no be I say Abrantia be on so real estate bibi your friend bibi Jonas on sa akojina NDC for akache okay on say on hwe no yesusu yase panie edi nechi onipa bi apanie di wechi ejina ma yare na panie di wechi so a chese asasi so no onka nipa on so tiase eba ne sana de obeye bia na yeka into ofa we de kakra ka fa okay see eno ano no ana honorable Kennedy Agyapong a true challenger obia ayedin no because obia nim say de Kennedy di o man no eduru no omu nyina omu ejina no obia hu say onya enye de no fa na nya arrogance what will push the cat the mouse to battle with the cat. If not arrogant and pride, what will push the mouse to go and fight the cat? Arrogance. Like I share there. Kyeremanteng year. Sebi near all year. I be boy man who you crop on. I say ka only pound teda. E dey na why year. And say we should say ka o yi ni tin ka say omu nyina teda won. When they say adoprema so kasa. Adoprema on kasa. Magana for so odogana. Sebi oba na anya yi a. Obetumi so support obi ma na dey ayeye adoprema trase na wo hwe sebi ye ba pen na alankas na wo hwe almighty baumia almighty baumia no almighty no o hwe almighty ba wa ma ne din o ni din no almighty no almighty baumia din ya wututu de da ko me se da bi se bisa o ofa almighty baumia sankofa otu adoprema watu almighty baumia ofa ko do na travel no Almighty Baumia. Okay. Now share openya kotono mo kaka ho a. None of them have company that they pay even more than 2,000 people. No. Apart from their normal workers and one more koba no more that is it. Yeah. Eti anybody we na no. Ye njo masema ma do penman kan ko che MPP for say delegate for mo twamoni ehwe Kyeremanteng. Now one page MPP ko different level. Mo just say Kennedy kasaba ha o any pa o ya de Ucha ntoto no sune papa no mpa ofa obekasa etwe die anas dia okasa yi so vindicated sanity so hu amanfo hu no okasa die ntia eno eche kwa amanfo se court ndi asem ni ye nka court nya den anas si kroma no ma obuga na penifo fa so e dey professional scam e je so mokon no ye hu ni na yatini na eso se nendo kraba bontia who are you to stand outside and condemn the judge say asem no man di ni ye omodi ni akona ko die na se how da so gina wona se nyese Honorable Kennedy Agyapong ana delegates ne de ayi akwanya no be man dia ene MPP for forget say ombeba power ene de
delegate omo de ma delegate for moto ba ma ko ne Japan delegate omo go to ba ma ba omia wa me tia ko nya so mu so ana mo go to ba ma Lancaster me tia ko nya so mu so few key people no mu didi akopre ko tennis ba bia o tennis ba bia e tani do fa aye one secret da ho and the delegate for me there omo be some politicians dey be hon kwan na du onu ma sa na betia akwase 99 mu onu mu jeje ye du sikewie jeje ye du sikewie abato ne du ho ye beto ma osoro ampaso Ghana over when Ghanaians say they will dine with you over they will dine with you nwanwa say Ghana force wo madwawa over uchumu time o madwawo esi an makai say John Ghana no Ghana for no delegate over it of all them ko yesem so na for year 2 year na ye ntwa over me do say my Ghana me chiamo abrochire for amagi hini e wo wiasa fa na one God the nations ya me chiamo come adishia around the world one God the nations ya me chiamo na my penny Akufo do ono dom the MPP ku one God the nations ya me chiamo sankofa John Dramani Mahama baby will be anon papa ono the NDC ku one God the nations here chiamu ina come adishia around the world misiremo oni pe bia sebi o follow our TikTok hono no nations here account no so just here that's the Karma president no into who are a Karma president so just here bibi na ji say a fake account like a fake account sanity gods of the land the nations here me chiamu Karma baby obi ano Chiano, and then I don't feel in Chiano. O Chedon Possia Chiano. Time it here. Of I won't see out Nasa Chiaomo. No more Yadao. Okay. Yachiaomo. And Chiano Conaco Ponquanche. And so Yachiamo. You say, why you shall penny bacco? Because of the line, no more dining. Almost on your tea, almost on your nanty. And from a whom in our company, Omoka Hubi. It is our NT. Now, no, Nanetia from a tone and cry. And crowd 2 years no if you are backside with the 2 and you ya na omo kasa say omo ya dawo na men di nipa no achi e ma nipa bi metina ha enjomo nim say ya do abusu ne do mu na asane na ase those people are mad beings of omo ya mad beings it of ya na you be this am come on one side it of me the year 2 year mama dofo no spiritual checkup I try to see around the world onipa bia wo ti wiase all living being around the world the way I call hospital, I call check your blood and your system, no. That a spiritual checkup, so here the whole world, the nations here and that spiritual checkup are no. Any other place, you're fake. The nations here and the mouthpiece of the gods in Ghana here and across Africa. Anywhere you take us, no, you know, we didn't come or we are aware. Eti, but more than a picture, any would din and call WhatsApp line or so, then you would say. Onipa bia wasano picture ni wudi for spiritual checkup no tamu tuku na onsabe ka information the obeso TV obede obeti ye montra esikafo ehiafo ye omu na ye respect obia yes let say we America we Kumasi we Kejetia we London we ewo ye kana say fanchine bra we ewo UK no muna Ghana for nipa enti kama ore obi ebuso hwe obi eti e de obi ansem to o ma ne pepepe eti misiremo onipa bia on san ka information no 1 man 1 billion no me nko ana me da no me nko ana me adwuma no so eti misiremo wonya abotema me bia so e de ebeto yie join the spiritual perfume world and live long and see your success before you die join the perfume world onipa bia wo tia buruchira nkata asem obre wo ho startify perfume gunshum edwa de bompa ye say the gods of the land and the come am say omumbre mu bi e fa ye de entu yi ma onipa bia o tia buruchire adwuma sem e how unya adwuma nye bomoden na joining the perfume world no the new world is the perfume world for perfume gunshum the fa bompa ye na say the gods of the land and the come no mumwa onipa bia osika ka osana ahye adwuma na wo ya na egu okoji lo krapa na asase no wo senipa no but modern na join the perfume world that is the new world that is the century world that is the only world that will make you feel and enjoy the world and that is the only world that will make you understand this world it's but modern na mo join the perfume world no nya bone wo redwaye a na wafa perfume ana mesremo perfume na yedi dwale e wo adwaye no mesremo yen san fa engu ye ho kwa bonten o yes obenya asem o yes obenya asem o the perfume
to perfume for dwaye nko a only for bathing men fan dwale wie na san ko fan spring go atade mu kwa abonten ubenya asem mesere mo ebi bebre mo nya bebre nya asem etimi ka kire mo dabi je de me ka kire wo mo okay o to perfume to 2 and 3 the over spray go kwa abonten no and one sanity here but the double to what they take your time and use it for the angels angels in there okay it's men fan go hu and some find them and kwa abonten oni baby aso oni nations here e dine oni kama e dine gods of the land from your mother's side and your father's side no edimu titimano men ko die ho dance e nchire obi oni kama edi nkomo oni nations here edi nkomo a ma wo sem ka otrim the face whatever you need from the world no na wo hu mo amudi e ho dance e kira manfo no de bia me kamo benya asem ofa ma me bi na sen ya odi akodi e ho dance e kira ni nipa bi e wa adwuma nipa no so be frɛ ye ko hwe na chi man e ma enuma e kosoma no na adwuma ye yi ne di frɛ adwuma mo so no e na se moto se die obi da fa na so nipa no kra nyina oh abrochiri to dem sisi a si a ko hwe tue na kama si we sei efini ma me fie ene efini papa fie efi abonten efini se onipa na okodi ye ho adanse kire no enipa ni hanhom ene this punishment na dey honhom na no odin sanity here etimen di na sisi a ho adanse kire obi because me ye confirm sia dey be am kasa me say you can cross check me in your spiritual world. Go to a Dibia, go to a seer, or any fortune teller around the world. Talk to them, ask them, who is this guy? In the spiritual world, they will tell you who I am, who I be, and what I can do, and what I'm made of. Speak Pamacho, Mamudi, and one dance here. Only better of a video, no, I cannot come and say, see a bit my woman, no afraid. But men can sell me say, oh, see how I am there, and I'm afraid, and I say, oh, yes, I'll be Sam, Unyasam, so I me, ya. The crown make catch me in my Ghana. So, Ghanaians, listen to me. I saw for no mumbo who de rumo monavo for. Sia young boy who de yes demo. Bedamase. Yo. Sia e hono ma minchire mu ye. On se eduru me bia honhom a edi obia so sunsum edi honhom edi obia achi a ebi a ede ohaw ne amane bi ato obi so no. Sa ebi a se ne fie honhom o se he na honhom ne fie wode ohaw ato obi so no. Sa honhom no empese ohaw na wode atu nipa no so no ebekọ so hunu sa honhom no mpese ohaw na wode atu ni nipa no so no ebekọ ndi at the moment a ubedi ehwa si ahwa adanse akire nipa no itumi to pese omua nipa no ema ne ho nto no ndi ahonhom no ebedane aba wo so omu di attack no ebeba wo so straight because enya wu anke bia nipa no onhunu na si akora because bia on follow no so hunu ba se nipa na e follow no a etu anamode a ene sa attack bi ba ene si na attack no ebeba no so ananye sa yes one attack no ebeba wo so enu nti na all kan se ma obia endi ne ho adanse enkire obi na wakonya ohaw ne amane wo de wonim se ne yie na wo pe wo nanso wanhwe ya na edinsusuaso boni bia yedai abrew sanete sia ava ahintasem de we go pa dosun but ye be chere ye be nkaka kama ye man na adofo so nya botie sanete to de bia be ka se kama dey around the world I am body to we the dasun su wi ase straight from the spiritual world we nye fake we confirm ya botie e be sia wo hu and it is the biggest cinema around the world of you can't hide it put me for to tell e bi ni ye nwa manase onya nka oyale ye ko bia ponte ko bia bo hu and so hospital now call ni nipa na be dey e be hwe nurse ni o nipa on e be hwe who everybody there we nipa nti be ba bonte ana duru me bi nso kura na nipa wankasa ukọ ha bi mu a na opese wonka na amanfo unya mo mfiri amanfo ese uton yare a ana unya no du se sanity over susu wiase kama say yen fato Ghanaians around the world say and so na e turn offer and tin wie ye and from aboni di echire a ebe ha enipa bebre onipa bi a woti be a waterlog wo no whether you are in Ghana here or any part of the African country or any part of Europe everywhere show hu ye Europe ebe face a lot of damage from the rain and the bad heavy breeze ebe ba na no thing Europe ebe face China ebe face India ebe face US ebe face UK ebe face part of those people ebe face bebre na ebe face
into who be sana na one day ye vampire bo and to HD and my no offer Easter year be gods of the land ahonhom ya who say omonia bre na saying Kama at the chalk be two for accident last year in Nano. Accident, the whole Ghana accident day. A conform, yeah. And Kama is still working on it on your home casa. And so you are done in the public and moi Easter a home and don't be dear fashion. Majority will pass through accident and majority will pass through what a shock. Ghana for mobile Ghana. Biblina Adana Moa, Bibina ba almost some could be a dao. It's only pebiano cross-check the spiritual world before you take a step or you make a move. And yes, sir, and it's here. Offer, Susu, we are saying, Nigeria, men of God in Nigeria offer darkness, and that Nigeria son offer are not anything. Majority of the men of God in Nigeria, darkness has fallen on them, and a very sad. What a shock! We hate Nigeria very soon. If we are seeing now, very sad. But they don't have any choice. They have to respect and move on. Now they be America say, if man die today, woman go born another. It's enough for a confirm. Also phobia, the friend we say Onidipo. Yeah, living faith. Winner chapel no. Saba pay me penasem. Soon we are say the day akoka angel of death and sa. I just say as also for na win na just say wo. Say Nigeria for armor muswa. Those luxury men of God or more private jets, any luxury, any other biblina, and that's soon we are say a confirm offer. Say the Bible will not make ever dine. It's yes, Ghanaians around the world, all Nigerians, your mobile empire, or more kind suffocacy, when you deploy for all kinds of now solid die chance to do. Sanity, soon we are say, home air fana kwasamado, and to offer a large. So the men of God in Nigeria, the rest need their memo mudi, we na me penasem. We be a follow the teachings pa, the penasem pa. One of the men of God managing home. Okay. It's a American asem no. And by bodoso, a con who are obit me and quite transas so. Offer soon we are say business men be ukrumu ma a tough from because a businessman cry business kind of men are modoso. But man be a tough from ukrumu ma me money come as in a sword dame, me kakra winti, me for 2 years say a bit tough from Ama chese ebe sad ebe hete Ghana adofo atamfo ebusuya obi abekọ yiye obi abegwo nsoa ebe si yiye oye business takum pa me money din ubo mudin a se ska won hunti no onte de si aye kan no esi wi a me no betina ha ya na edi nkomo the cinema will bring it out and nobody can stop it ono ani fiefo and na edi ni twakalomo ebe confirm over me ogas e beche no asem da susu wiase a obi on man na asem da susu wiase a o kan say enye on akwapo no timi cross check it na akoye free one mo de bi am gas abedi pele me kana sempe any 4-5 days na otu one mo abedi on trance na akwa clear na sia na sume dan so na no den ba mo say abedi 2 one mo e silent here but we mu de o maso e den eti e wo say si na nipa hu say si ano na e kasa no ye wi am di be ma one side na wa to na wa gas wo hu eti e silent here over en coach say susu wi ase gas e ho baba ye den e wo Ghana eti nipa bi a wo no aduane a wo use gas onipa bi a wo fie gas na use no per extra esi wo na ho ye den a oso no wan complain gas no be kwa atwe kama le tumi ne say me gas me man me board na 3 esi wo na gas gas no be kwa atwe wo Ghana be kwa atwe pa gas ho be kwa atwe offer eso na eto no filling stations o krumu anom no say omo ya omo fa abotre enye omo ya anyhow say o man pani amani amasa filling station no mu bia no wa dey see our circle no offer e be large we obeka say bia ahohom na epeja omus na Ghana mu nipa na sabi ye common sense no ye use ni ye okay eso na eto to no e de no ma beba esoro eti se be si ti ese Ghana for filling station owners no mo building ni ye ana mo building filling station so a baby am for fie wo no e too close say Ghana e fie be say 5 na filling station say 50 so obi ho a plot ba ko na e wo ho na wakoto over wrong. The government have to rise on this. Lord back when I filling station, I said, "Turn home." Market mukra opposite a filling station. Who knows tomorrow?
esi but still the blacks are still repeating the same mistakes. Nipa no woni sika nko dia do person onyi bi obe. Aba men come sem so. Aba susu wiase. Come and say men photo Ghana musicians and him say Ghana music is under attack. Gospel musicians me mo say Yesu yen ka say tan Yesu. And so your mother's side and your father's side, the gods there, they are more than the paper you are worshiping. They are more than the white god you are worshiping. So Ghana musicians, Abrante be friend Joe Mettle. Me pena sempanta me bo ni din. Me peni bibia oye e was asase so. O twa ne chi en hwe ne papa afiefuo. Enye ne maame sare nko a. Enye sa Joe Mettle was small pepe of a large. Me na makato opa oti opa onjai. Of am come sem so. Of a ministers o Ghana ha. Ministers o Ghana ha. Bibiri na sabi makasi ada na omomwa. Ombe koma akoma. Omo afiefuo na be yi wo mo. Onipa bia we nya 70 years was asase so. Na obewu no obekwa som ansa na wonya baby kwadu cha to asamado eye confirm when you 70 years na so owu a eye abomination of a taboo manipa eye big taboo na de bia ka so ni pe bia ampre bambo na 78 no dey onwura hobi no be dane the century being na owu na kwa oso eja Abraham so aso onsajo fefe so na wentwa na owu ntem dia ofa obekwa som asamado ko pemra ubenya sa 70 years no and so na peace of mind sanity of a nurse for our Ghana ha ehwe mu yi na sunsun wiase nurse for be kum rough nobody know why ade be tie be se ku nurse ni wa yes nurse ni wiase ne homa of a ade da sunsun wiase e confirm e be si et nurse for any hook up girls yi omo to mo bo ase se de prostitution upgrade agodu hook up. It's a professional. How did you go do hookah? So they should be very careful in Ghana here because bad boys are here for contracts. It is Ghana for join the perfume world. Join the perfume world. The perfume world is the world that you use perfume to bath each and every day. When you go to your bathroom, that is called naked prayers. Naked prayers with me perfume back home. Miensa ba kom yenu miensa gushu nim no now do sanum no be wan wa bompa come nyame esum ententan eka ahokyere disappointment promise and fail apetuwo bad luck ohia hesano mani na sire kama se onyi free wa braboso okay no fa enhan ento abraboso o ma wiase endo no ma emu ni paso de endo o pa e bia na dia ka ho because the body is what you take everywhere. Okay. Ugo peduma your body never call. Baby unko bia any pedua na de call. And 10 times so Ghana for around the world and Ghana and 10 times anchi nipa bebre ni pedua de. Afa. Wona ma na cross so drama bad luck, promise and fail and a disappointment and a pains and number 4 winner ijina woman. So you super finu jalia offer. A time will come, you face good luck, you face opportunity, you face favor, and the last one is success. Okay. Nine. Yes. The perfume word no. Yes, Lemo. Mon journey. Na ye 90 day. Enko ye nim. Na ewiase air day. Ghana so air day. Oni pe bia make sure. Offer Queen of the Sea. Ebedi na fashion. The Ghanaians and Africans amonya bra. Mo be cross sa sea no. Akwa Europe. Any other part of the country no. They should be very careful. Because this time around, ship ni bebrebe butu osuoso. Play kwa chasi osuoso ko we lose. O me chatu. E da sunsu wiase. Queen of the Sea be dinner fashion ni abre. Eti Ghanaians a mo wa Libya ni ade mo pe Europe akọ mo go fa ship so mo go fa canoe so ni ade no. Majority will die. I confirm. Eti what is news we are. Don't try it. Work hard. Never the right turn to kwan. Illegal traveling, they say it me boat you kun. It me kun. Abrofono be sound document because they are tired of fake people coming to their country to disturb them. And that's so far. Okay. Oi, see yo, I intercept na we dey Att𝒂ck no, eno de na wodi ye. Esuma efiri ni papa so abeda no so no offer edin sembe be ba John Domelo so. Na warrior cramp no edin sembe ba ho. And so John Domelo, a beautiful lady. Yeah. And so ahonhom e de sembe ba e sembe koso e be ba for the political career mu ina enti John Domelo on to na mo
manifest any kind of politics. Now politics belong to the gods of the land. Okay. Pay respect to your mother's side, the gods there. Pay respect to your father's side, the gods there, and live long and be successful in your career. Offer and a friend Newman sono. A suma a done sono. Ye done na boa de need your fashion. Sa brantie no ono so ombomodin na ondwe na ho odin ho from the bushie mu no answer no be play position o Ghana ha o young guy into ono so ntu anamo e wo ho esuma dan so no odi agro oba shisika es no hu hweye odi agro be boka es no hu hweye odi agro a e ka be mene no es no hu hweye eye politician abrantie o ma na musu ono John Dumelo e boss Fred Niaman sanetier okay let's say omu nyabo to no mo hwehwe nyeme mu ansa na ombetu na mo bia sanetier o mai den omu atu sia na Queen of the Sea ebedi afahye no eno no obedi afahye sa odi nipa na edi ana ama ebema ehu asi ensu no so say obedi afahye a majority of the white now mo consulting aliens and other spirits no they know eba na sana ship krantu okay chese wa woni so I just here and a Queen of the Sea dia fashion a pursue say pursue because a fashion cost one a large it wa be mistake bia be wu okay and obedia fashion so a and na ma kese ne shark ne and na kese opona si na mu na aba omu nyina ba soro omu na ba soro enti a pursue nya daje say ye din ma omu nyina e safe say de be ya bi disturb wo sanity okay because ye kra no ye nsu e da ye krom kra no say nsuo bia wode a yenkom nsuo bia wode a yenkom eno no sa respect ni sa amane ni amamre na ese yede ma yede to ba bia eda na nkofa problem bia anyede amre ye say eno na Ghana for mo ti abrocho mo ye ship na mo boka no dey bia me ka say o ti Ghana o ti abrocho na o ye ship ba Ghana hanoma you have to pay your service to the gods of the land and yes I was ship no ma ba and some afon kwa na be ba beto okay and some afon beto so muntua majority of Ghanaians are most simple no maba Ghana bebre nansi ka be hye I confirm because the fear of freedom abosom e wo no on settle wo mo omo ne no wasem and a Queen of the Sea so ofa e dey no maso be du kromu a eti se un pay service e mana na ye ka che wa de ma po ofa e very simple very simple over oh fofo ade ma po kwa nu 10 Ghana Ava. And the cook back. It's over. Majority is the it will Ghana ni. Any part of Africa you are, we accept back Ghana. Protect your money and your business. Otherwise, you share tears. Pens and tears will dine with you 247. You have no option. That's how we can't do Chile. How am I gonna be? Okay. It's be now a sign it here. Queen of the Sea. Ebedina fasha. Come on, ebo mamani. Omo no mo hu bia afa na wiase adane a si aso aba abonte a si a eya adwuma ensem se de yeso de ye tibi e de my adofo no sanity so those time I want to say kanu akọ nipa be sa he egu ni adade na no ya na ya mamre ekoso na no bi si o Ghana ha na ya bakani bi ya fashion no ni kwa se kanu faso akọ faso a obetwum tan nipa be wu be muni o de nipa be twa so yes when na ya mamre de wiase enso empenifo no wu koye no enchirima na ensua empenifo no wu koye no enchirima na didi agro it offer all those things e kabrabo ho it oni pe bia no we should respect the rules in this world na yenyinche sanity because me kai north me kai daboya ensuo bi eda ho a omo ensuo na ja na omo ba tamela na omo twa young boy afi na wawie school ofiri oti daboya ho we kuroba ofiri ho eba tamele omukotena boat no muni ma nipa be 3 omu nyina at the spot sanity omu wi eyetumi emodu mutime escape nti duru me bia sese ye de da eto ba bia eda because wan yesi de da no wan fa nto ho a eden ifiri to si amaye nyi we mfiri ho na ye nko ye main topic no eso tambia me no tanse a wotaka se afi we kufuado ebekwa yie asie yie obekwa yie asie yie ye hu se MPP kukudam baako ewura akoto wa free mu sa papa no emse before obefiri mu no okeka no boso asem pa kire MPP fo enya agoro utumi se okeka no boso asem pa anche na ofiri mu no minim woka se kufuado be sie yie akwa yie no eye part of
eno ana we dey the time na so sia over openi akotu may so rest in perfect peace ya the condolence kesi man dey na busua ya na nipa bibiri na no enyo mo time na aso na emom no amamre a ene amane a omundi so wa busua ni mu no iwe dane na boa dane na boa for so many years enyo time na so ye ba wo wanyini so but time still no more years uncle which make sanity say ebi chair no so mu da so to yes onipa bi about 50 go in no that means also to me twa eko okay enye wan ahweye ama akwan mu a ahweye ene sebi ebu ama akwan mu a untimi nyinche okay ahomaso amaso untimi nyinche you have to pay respect to the gods of the land bro ho ase so ho ase na almost atawechi ama de wenyina che adu prema be kwa yi da sunsu wiase kromu anum Ghana ha krampo na ye large still and akwantu obetu majority of the African leaders at that form oh sunsu wiase akase be pia bonten Cameroon presidency or that form akase be confirm na ye sie body no majority at that form sunsu wiase enti adu prema otiasi ono so on pre bambo no fa ne mpa bo tutututie adu prema so na ho odin wo form esuesu bo mpa ma no na no me to na nantoa antoa na manim kese se ananado odabosom kese so mun kebi ma papai na papai nya nenia enye nani na ode de oyi dabi asawa na nantoa ka che me se adu prema ofiri nkonya ho oyi nani ama nkonya ana nkonya wo Ghana hai na so ya bosom dia intina yakopon enim kinship any queenship no because ne ma and the dano in this adu prema enhwefie dia omo so ema ne ninje wo Ghana ha na sebi wonya peace of mind na wonya ebuo enti eyene de adu bekwa yie adu prema bekwa yie pa ye confirm oni vice oni former president Mahama o me hiesia pa se na no ye nua ketu atwe yie omu nyina hiesia e ensa tonsa ye o me hiesia enti ofa bode tutuo after MPP ni di you start another news be adukuma be kwa yi otimi ka se wonko enye me na meka eda susu wiase e na ira be twabontin e da sofa okay yo sia ye nko ensem we so o se ye nua Manase em se wakana sem emre bi but sisa branch no de oda no em se mitie oji wa ye no saa na tie de a utim se de oda no obre de odano obre oni boafo nso oni boafo apart from papa bempa because ono ananum ton a metie efiri nanum no audio no eye ono ade a eye ne voice nso utimu se okoda ho no test bi a oye ye ne ade machine se ne hyem ne ade nyina no papa bempa na efa ehoka oyeye ushisu se emu etisen wahwem etisen over sia maybe ka just say Manase sunsun wiase ya to yare ama no na yare a ebeyi ne fi atiase fa asase so sa na tie over Manase on fa chopa kese emma asofo bi Ghana ha ben yok mu na on fa chopa kese mre wo mo omu a okase tia wo okase tia omu ni nyina no se Manase e de chopa kese emma sankofo ni na ye ibeje ne nkwa ama na ni asaje nyesa Manase sike bia na sabe ke bo tonduru woni e kase because Manase o tonduru sunsun wiase enti no na epi Holland no sa na tie bo tonduru sa na da ko pepa no fi asase so na ti se asofo bi na aye ne sa na of American sa na na adwen enti ensi ni ye me bese me kan sa me kan sa na so a ebe na adwen se obi antimi nya ne hwe so omo kasa talk is cheap obi Africmedia ne so a ana Nyankopon ne bom ho ban ana Nyankopon ne yese those people na mo sola mo Media so mo kasa Nyankopon God don't know you people because we are fake on kind of cre adwuma na wo ye ne ntro na wudi asema wo kan ntro na wo kan wudi ntro Nyankopon woni ho type that be God don't support bad things unsupported papa ni boni na on the bay on the boy yes. But unsupported ba ko into see na yo ye ndi ni kure ye fa papa baby papa wo bia so odo we de ewo baby odo wo bia so asumdue de ewo ho baby asumdue wo bia so no sika de ewo ho eni je wo ho enti se Manase so be na so ye den a si ami ke bi ma no
The whole Ghana, no man of God, no Dibia can save Manasseh apart from the nations here. Ye the one and no drew. Eye nuami esape. And so one fat chopper amble a brukumone asophobia or no mko nante ye. Esas of person building YouTube ni Facebook account or chuchu and throw the do my term. Can't send me go about to go almost so far. E be large. Amano. It be the make a channel. That's just sa asofo na wonu mu okeka nsem sansem no ensem no enye nokore enti na we ekoso anase eye nokore kora nke ni kwaso woka ova ensem ebrenya nokore so atiase omo so mi onipa mesi uka obi asema ka de nipa na ye na kom kwa gods of the land the judge ti nipa no ko bodu akwampo na omo jeje won se won so won ne kora na ye ne okay. All the gods in Ghana here, omo ye judges of Adebia because omo ye lawyers. Now those days, now a comfort power, omo down take Galenia, they omo to be rough off no. Because ucha chop pay off our own child. Okay. They don't forgive, but only God forgive. Gods of the land of they don't forgive. Me and me too, I'm come and Danny. Messiah, pray amount for and some woman chain. So me form mra from home cheme. Mfa ho nchew. Omo from home cheme. Easter year bay. Na my mama say come didie December na me ye ka Easter dey me nya yi en credit o ma to me no I was say me koye omo amamre ma wo mo Easter we ya I was say me koye yes my bread and so I say me koye emergency do no me koye me ko akra ko chese koye e ma omo so sampa amamre na me di so you practice what you preach. Se wo kire ni pa say yemfo amamre dia de wo no ya amamre no kire ni pa no na ni pe bia de follow line no no say the see I can is an African was built. Africa was not built with book. Africa was built with tradition, and the tradition will live till we die. Whoever will not respect tradition, you will be bitter in this world. Okay, you will be sad in this world, and a very large amount. Nobody can stop it. The sister Manasseh, it said the American in the crack. Kanu kwetche Ghana fo ina say ensema me beka yi na ye ntro na me pe bibie di na me pe bibie say ya offer me say ye e beji Manasseh nkwa enye sa de dasunsu wiase no na epie no me ka to offer say epie sa na de a enye easy wo beto nro sa enye easy eti enro na ka wasem no afi na oba beto oba be mpa me sede no Manasseh sika ode ma no papa ibi wona say wo ye ahun say ahonhom so di ekire wa be pa hwe ni obenya asem o Manasseh ho e ahonhom na e omadwuma papa na wo ye no sia ofa ahonhom na e omadwuma se papa be mpa o cross checking no me bi ansa wa ye bi enipa be ye bi ofa wa be ye ni na utimi so ye ni na enti papa be mpa sike bi a members go asole dem o mo pe ntos ni me kwa ide aton ofa mo mo kope bibi nye manage tells kan Manasseh have to speak the truth to the people, to our people Ghanaians around the world. And no woody. We don't wish death for him. But the that's who we ask to make a check with them. Cobra Manasseh say, "Oh dear God, ye one he cry any pamba, any papa ne ye kwampo sebi na ebia atam for the babesede babekebi eti misre Manasseh manife ni agro na mframana e bo blogger so a blogger mframana e bo Ghana bloggers one of a emudu ebetime page nipa aboho e masema ba eti Cobra Manasseh so it me ba bonte de no kredie and some of kafa nipa bebre ho hwe evangelist Att𝒂ck to we agrada onyenyenyenyenyenyenye krapo no esan say onim say o game player she always want to do good agrada no she always want to do good kwanya agrada de Manasseh fast no na e your dog kwan so eso wi sia meba me ntwa no meba agrada e de no so okay na papa bempa de na mpese memisa o wa December akomienu bi ewo mu on say I don't know okay Manasseh de no sisi a wose wonpa asofofo no achew no yenim se papa bempa woni nya issue ba papa na je okọ nanim ekopa na achew eno ye different but other asofo a wonu munya issue no onyampa obi achew se we a o kan bi a o tinkrai na se bi a watena hospital ho aye audio aba out se bi a se ne wo kan bi a ensema o keka ye ne ade no de chewpa eba ne ade a eno ye enough eno eye ana se yisi okọ no one on one te se de okọ papa bempa ho no over sia majority acha asem we bi de bi kwa asamado
ebi so yare da omo mpa so ebi so elivi egusu etie of a movie na ye hwe kwabena manasi omanaso ye din a oni asase be dan forever of a because manasi you be a o starting na yina mitum se o kana sem a ya utu no fu bebe because o penasem tem bia o kan se o penasem enu nti utu no fu bebre nti me ye sure se sa asem ya wo kan obeti nti na pese mi bisa o mu yie I dey go tell me penasem no say yes and maybe on Pastor Love enya nkata wa tawe bi no o di buo maame yes Emma miss me friend Pastor Love Emma ye conference call Emma ididi ye ho komo yes Emma me ni mienu e de Pastor Love buo ma no so e peni nti asemi na akotwoma pastor fatu nchene enye yi so ka says atana Pastor Love so be bono be ni so be ni si ana Pastor Love e twa so na me obi a bloggers aba o friend kwa anene di nkomo kwa no be record ana me phone frɛ wa na e message na me de ma ebi na Brown wa friend kwa o be man message na on fa o call o sa throw back na wa start recording no be record o me so me smart channel me see ya me throw back no on fa I don't call you again because at the end no inform me ho me po something make catch you eti kwabra manasi e mane fa yare no endi agro ana mane fa yare so be twampo ase ne ho ato no papa be mpa mesire no oma manasi emfa chopper emre etitufuo bi na me so me nya access emboa me nua na ne ho to no because wa me yesa de na me mitimi be no because I done it from the gods of the land and karma and I'm not going to it's all quality mistake now what from kofo bi mo do masma ko judges are mitimi disrespect wo mo say me ba be boa ana ba be see we mu ade me ni so ade eti manasi emfa chopa kese to form na Ghana na ntie bi na ye chire Ghana for say me say of spiritual sickness say nye dibia and I say see no man of God or comfort can do that work yen ana honhom e cho say kono ko budua we say fatu for 3 days 7 days me for the to me be shame man no 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 sanity ahonhom ena de to me e hye haban mu e ma ne adwuma yakopon bo haban no ahonhom so de to me shame e ma ne adwuma say mo se obi akwatete haban gina kwan ho say we esa koko we esa we a to me ni obaju sike dikwa utobi kofi koya ensa yale no because to me ni etie obi na aka na dan team ana no akotete ana obebu aju sike di it is sanity okay nti no eno no mse manase wuti a nation si a epe wasem uyi obi a opo because bene no ye program tambia de we a okasa fa ho no ope wasem nti efutuo ana ode ma wo eno nti no wuti a ebetumi aboa esro ye nyina ye pe wasem because upon we ni nyina no wo akokodura wo de ade etu anamo ne ade but nipa fomu a se de ohunu se wafom papa bempa utumi etu anamo kopa na chewo no e ma no nya wo dene se mu a nation si a eken so obetra na wapa o ma chewo na ye nyina ya hwe asere se de be ya nation si eka no no so awuram ama moa bi obetumi e de aboa ma oho ato no aboa ama oho ato sia na o ka agrada ade na me twa wa no on say manasi issue yi e ba yi agrada nso e twa bono still a ono kura de sebi prejudice na me fa sa man ka manasi e film kura enkope ama o se film manasi nso e be ko oho ahiso oho ahiso ufi say this is the time man can say agrada ehu manasi mobo kogu bo fone ka na say otanfu bewu ama o de wa boshili obe wu say ubi yes obi nton say say we see for over evangelist Att𝒂ck offer ne re na wo ena enye ni jesa na woni mu sa ho eso hwe kwan a manase de maami fa so a offer na no edin evangelist Att𝒂ck ye tunifo ba yen so le medidi na tem oyo ba mu a sanity ba oye no mebi na se enfata o say ye force ni ye kaya twetsa maami se oba pani jai jawoye no na ebuo mu na ho that's hard truth sanity the truth is always bitter for mortal to say and it's always bitter for we to hear even wa kora na wo kan akire nipa no edene sanity of evangelist Att𝒂ck ni all kan ni all ye na no fa me kan say bia ene de anase but the kwan
manasi di maame we fast wo media no so no fa e ka dura maame na no manwu eso be ka se agrada yo nipa bi a onyanyanyi kwapo no sebi kakra se nenu na oben no be yi di ama wo okay me check o de bre me na me de kasa me ni sika eso wo manasi plane ticket any chop money na agrada ma wo bi okay at that time the one so we kronfo that time one so we say eti ejebe pan be pushu say obi a wato isuamu anu pen kona kodi na tem ejebe be pushu say obi a sebi o pese o tu kwan what may escape ticket ama na support o ko na kodi na tem okay they be am say what will pushes the mouse to go and battle with the cats the arrogant arrogant will pushes the mouse to go and fight the cats now the end in go say there aba enti manasi the all femuno and advantage to park so the all canon you can say o de bi ye no and is to park so na platform not to be amane na manasi any to park ntoko yi chese ba ko free asase so asana peace aba sana etwa sa we get sure say adwensakra betumi aba adwensakra be ba so to park we na dey infinity mu infinity mu agrada ni ngege mo sisi ni na tina mo sisi na yejuma sa agrada de me agrada emezi go queen mafia queen ba mi she live her life like gangster agrada a gangster woman oyi agrada dia enkaso oye infinity sa yeah oni ngege oye me who say free ofa ya tina asimo media no but the who can meje di okwan bi so say oni kwakubofo enya ntokwa mere bi a omusa ebo mu no on say omu bo mu no enu akiri a na nse bi o kasa nyina mu bo mu nyina o si oni kwakubofo number na che say omu ebo mu nyina no asa na eye social media so eye eniso but we are deep no en na be ma gide wo kan adi eti ofa ohun ahin so no ohun ahin ehun se Ghana ha ye wo yi ohun ahin obe gain respect de be ka say so wo fie busue mu na mamre nkoso a now you toilet bina ofa adibi obeye bia no enye ni perfect ena enye ni perfect so a ebe tiada etida so obenya asem ohun ahin eje ne ka ohun ahin adwen be ka che Ghana for so no ohun ahin ni agrada ada ohun ahin entwo kese we na wo twa to maame ne so eno na enye nokre ohun ahin ye kwahwe na enye nokre ohun ahin ehun agrada pant krada na agrada na ohun ahin agrada ebetu ohun ahin ka etama ohun ahin sase odi maame na tema na oni maame no ba bia ba na odi na tem no that was when ene tokoni mu a no mo sabe bo mu no so agrada no ohun ahin is onim no one nam sa ne ba ni nwaketo but on biebie ni nsem so one ne koda na da bi evanye to park kwacha bone se de kwapo na enye ohun ahin no ne wakotwe mpena na koda e de be nko a it for ohun ahin to come out to speak like a kid che Ghana for say or no any agrada ada oni agrada you say no agrada can choose to take the case to court or handle it the way she want to handle it also what be court or what handle what handle the cry because a disgrace okunu so okunu ana sebi ono no asema ka asema sebi ene kure ba mi twetwetwa ntro onwe yi onya hwefiri mu e ma ne nye enkofa asem emeto no so onwe yi okay me penasem na se oni agrada nanti amafo bebre say omabom me ne catch so onwe yi tin ma me we na ntofo ofa entoko be say sibie so kan ebesi because onwe yi baby odidi no sebi baby osan kwan no aluta continue kare bia na osan kwan ana ma mezu sisi ne ni ate onya sadwuma fo ni bie etu ofa onwe yi ombra bonti fa sa statement no kan fa agrada so na agrada ada no on famra out kaje Ghana for say ebia o kan tra emfa chopa ma e mama me no e dey me support no mama no ni me bia o ye no ye na attack no sika ga ye na attack agrada o kuma na agrada dey we jai Ghana police for di mutiti man ene na mama so e sofo evangelist ene o ye na so no e no ma so bibi catch na say it but me fa ko say one na da we di no why ni say nya se be me very bad etu hu ehi ne ma meti ase ombo modin no pempenifo no mo na agrada nkasa anom no hu ehi nkasa because ma me no
se agrada sa so odi maame na tem anase bibia ye to be ya because maame no ya santini de hye ye na maame no obi maame na abrewa obi na abrewa sanete eti onwahi so ko kanto kwa o kanto kwa ebebo ono nko a enkofa na maame otimi baabi emedi na tem ni ade maame ne di na tem obete video be sena ma no be hebi nka krama boka od na video ni twi enso nye kadi nyina enso na krama boka ni wura wada ene ekwachi no ni ekwachi no ni wura wada ene ekwachi no fa eti agrada asem ni ohun ehi asem die ohun ehi on twaso on agrada ntokwa no twaso na de no eye Ghana for bi time ye chi maami udi police for atem di Ghana for atem se ne ne sikintira na na ko mese maame ne ntwa ne ka so maame ba out wa fa ne ntwa ne ka ba sia e ho no ho ahi e ya ade o defend maame ne pa se na se ko hia payment no ana payment ni mu ana agrada e switch ye se e agrada na wo no so no obi fa no sa no be free a me ka se ne refi obe ma afia o e duro no ma be ka to play on fa sam nche ho dabi omo mutimi bashi no media no so no ene wa pra no makoye free nti ewodi nti ono mai free sanity e hwede wa yi natina otwa ne mai hwede wa ngege nya bri hwe na abraham ina no nya bri onsu yi omo ina no na be ye free but sometimes me hwe social media no so na niam bi eye mesire o at times me te ho a me hwa na mesire na ohun sa se eye game bi ase niam bi na onse odwene ho a because enne weni we be so ma di wo mu ho atama echena na we su ni we echena na nipa na wo mu di wo mu atam no no mu a but see onse okay kasa ava apostle entry na Tina TV oye bema ya osusundi ematem ono we sofo ankasa na sa apostle no da no so kwa apostle no da no so asa won kwan osusundi ematem Ghana for ma ye maame ne wo mo ye yire ne wo mo ye nua ma ne wo mo ye bibia ne wo mo iti so ye bema na no ba nya hu se na obekasa ya de na nya witumi akamba oba ne da wosu wachi and oba na oda wachi no there is nothing different from her to the one you are insulting omo na kita the same features sebi omo nim na ensa de wo yire ho no ebi oba ne so enti na Tina mesre no oma ebuo emra ne ho man fa media hype and cancel be the chine bi no that video will reply him but see a man no so omudi mema atam so omo so mema kola na omo so da omachi ofa man bi ho no ma untimi komasem because usu wi aso ba bi ho no ma ono wo toilet bi kese sebi tumi bi yire no eti ade a oye bia onim ni a oye na oye me pewasem a na ofa me kawasem yeah na Tina entwi obi an penasem entwi bo si akono no penasem I like the way oye ni bibia but osusu ndi matem because the followers say dinechi e man e more che me ma no yeah asoli bia e ma ye more be bia e ma so e na ma sebi ewia so ye de e ma na chichiri kuro e ma na chichiri e ma na chichiri asori eti asori a media platform ni na ye ma be bia ye ma so we should respect women e ya ono oba nya ntokwa na wo kan hu se na obeka asem na de afa insult bi won ma men kan ye be ma wo ba akola no hu se ne papa na e kasa se kwa na wa ko ba no kwa bi be ombu because some words bi won ma enye Tina mesre no okay o mebu no na ho na apostle na da so no emodu nkese man fe ni agro basia ye nhwe wei ohun se na o ka se o hwe mu na nya no kure se ho hene agrada ada ohun se enu ye punch line o de ma agrada ehun se manase nso e the same punch line e ma ne sister Nana Brown so ne sister Nana Brown ada sa enemu asema o mu ka no o mu nim se enu na e be hye e ma na kese ana se I don't know se go bi o ha nipa na ka beto a wo tie kire no kro hu se enye no kure of and because Manasi have a lot to tell Ghanaians and yes obi antimi mboa no amount of money will save him obeto nuru sa na da kope because Manasi me no ka say susu ya so onye complete onan we adan na boa dada onye complete but o ka muntie esiwie dia almost the see can say na tie na brand so onye na da intro because intro very bad very bad bema ene oba nhie mu no so bema wo twa nto so no oba da na oba ne di kosua
ene nsa egu forma ahohom efa ne quick chain bibia because baby one ma susu biase naturally no demons be ne dan okay omo ne da omo yire no omo pra no eso won ne na land ba o kagu no ma se dia sa ba no so de ni bre edi kosua ene nsa gu forma offer uchu time and nobody can save you from the judges of the earth. They will take your life or they will cause you major damage. Offer you can never repel yourself again. Because on say ma adie ba ko a o ka kire wo mu a eye yapa ba ko no say woni no enye hwe da na o twa to so nada especially oba owo kunu nyasa be ne wo very bad nyasa be ne wo offer omo nyasa be ne omo ka omo tira me just ka asem no ana me ni we ada ana me no say nyasa be ne wo maturity na nipa ehwehwe no debi ameka say it is very easy to be useless in life in the eyes of mortals, but it's not easy to be wise. Na kwa bi asem kan say sia o tase a celebrity for asem kwa na o kan na me so na mo sisi e ya una na ho shatawala so he 2 times I don't shatawala he no una na hu lumba so he no because we shia nipa bebre asa na we shia shatawala o shia mu ya one can be it is very easy to be a commoner in this world, but it's not easy to be a star. And obi a star or earth no susu wi aso waso o ye kane a into duma ahohu nim se we odum o ye kane a what ni din o wi ase esusu wi aso odum etisi etrase a ye kosusu wi ase nsem so a de da ho ne de ba se ka wo so ye star ka odin da hobi sanete ke ro ase me ba so if you are commoner don't sit anywhere you are say nation sia de celebrities ne stars on concept na o kan da bi o ye star ni bi e ka wase o nya bi ntini e ka wase e say Dominic Sandroson sanete obi a was a star oh asasu susu wi aso da ho nipa ni bre no ade sa na to ni hwe wi ma bo say nsoma tumi to ti say de ba fon no e ba sa na edum obinpo bi tutu no obi stars no two star ne fi so ada say you lose star and asa asem to star bi e sanity all those things it speak a lot uta hwe wi ma na jo a obi hu sa no ma no stars a movie a bit me movie called different place. That means economy. Ebisu tumi tiba foma obo se ba na edum okwan so. Na se eno sa no obrimpo bi na afiri. Sanity stars you dey tia eba form. Any what dey tia so a shift to different position. E call different place. Na se other say upgrade and I say upgrade no. A movie called different place. Sanity. Okay. Shatawala asema okay. Say na no watch Dr. Lucky Cow. Why adie Shatawale kama nyamishia no na omanu kwatenten Shata de bia me kase ne maame ebusua ene ne papa ebusua ahohom adem no mo ye large ombo modin na on settle wo no ontimi live lost in fame no till he will die and yes sir very very sad along the way Dr. Lucky neni age wabona baso ni nuano no amana o so odo no penasem Dr. Lucky susu no wabona homodin wo Ghana enkola no youth no obi ade yada no peni akola obi apenasem enti ofa yeso yete ha ye de aseda kese enam on my channel ne on my media so e de bo Shatawala akache say ye na so ye de aseda modu man why adie ni o ye ema Dr. Lucky no say ena ka Ghana celebrities ni na so eyo makume mu ayaya ma ni pebi a sanity hand go hand come nti obi aso ye adwuma ma ni nua na de oyi na kuma mu na yi ato yi esiwa no na esima no eno na enua do sanity sia yen shifting ko spiritual side kakra na eno so ye very important obi ho awate ho no na ope atie sia on se abribia wo ka amamre ene amane asem wo de wo ka asase so ye wo de enu di mu tintin pa nipa wo be koso onyema be yeye wo be nyina che wo nyema bebre mu a ya amane ene amamra a esese nipa yeye sa ana obi nim ni kuro mu a ebede na wakwaya amamre ontimi nye ye wo nipa bebre a omu free enkrokro nketo mu a obi wo ho a enkran ha kra na ne maame ne papa wa ye be wo no onko ni kuro mu da sa akola no onyim ni kuro mu da enkran ha na wo wane ne maame ne papa obi kura ne maame ne papa afiri mu onko ni kuro mu da sa nkrofo no omu no edi ensunsuaso ana wo omu so all because of on say ebi o ha enye omu a
because maame a wode be kɔ maame no amfa na ankɔ maame no eni hɔ ana edrum rebi nso a kura wa antena mu from nkola bere mu no enya ade a wani kam usima no wani aye ntete nti san krofo no ɛde na omu ɛbɛyɛ anase susu so bɛ na wo mu so na ɛde na omu bɛyɛ ebetuma boa wo afa da no ase alpha asem we say our okay a very good and deep question powerful because majority of Ghanaians around the world and in Ghana here mo brain and say obi wo ha ne maame efa yefunu be ma na nje ene wo no okay obi also ne maame efa yefunu be ma no kwa yehu be bi ofa ye owu ye so wapa be bi afa obi wo ma ne maame efa yefunu sebi be ma na jeye enso ne papa krom kwa wansi hoda ne papa de wu obi wo ne maame wo no ba asase su no ne papa so kwa wu ntem we hu ni da sankofo we na yankofo a susu wiase omu face challenges our land because they believe say the white gods or the white god can save them yakopon so no ohwe limiter scar ne tie ne senete na empire boy yebo no enfa na eduru ti no amaye ya so ye die wasase so wa maye gods nketoa ne manom say no mo ye den enante ye nyo mapede ma wo mo okay na yesu live life yeah ne enfa sida emma ye rade Agyapong obi anu otonyim a otonyim hwe fom obi atonyim o ma ne ti so hwe soro teso oyi nyame aye okanfo no football akura che gwa yes eti ne ka se onipa bi around the world a wo face challenge o papa we hu ni da o maame we hu ni da o maame kromu nim ho o papa kromu nim ho de kwa wo kwampo date of birth kwampo nim onipa bi a wo nim se o papa do be wiase wan ko ni krom wo nim how the family was built, how Abakwasem, how the family came up in the deal of you need to get close to the nations here. Na susu wiase. You research it. O father side amount. Yeah. Na you for you to you. You can run from the mortars, you cannot hide. But spirit there, you can't run and you can't hide. Who be na this year? Sanity. Tina de bia ka mai ka say. Abrochefo ma bebre na adwe betete. Abrochefo ma bebre na be bon kwase abra. Because susu wiase no omodwe so omodwa na kwatena abrochiri omodwe so makwo gwa abrochiri to mowie you lie majority of the case or the youth coming out I wo ma abrochiri no bebre na honhom omo maame no papa no fi honhom ebe da na omadwen obi ta abrochiri be ma no wo ekwapo no be ma no kwa Ghana ko nim de kuro oni ni sia abrochiri no mo twe mpra boss na mo wo ye obi ta abrochiri oba sabi oni na wale awokwapo ni kuro esa abrochiri no mote do mo no so mo Ghana for ma wale odo no mo tight mo esoko eti bibia omrefi sanu mo we na ofa edini penya edini pa enya ma ba konsisi a de bia me ko ba bia se me maame me susu no onye baifo oba yen chen kama kom no se mu busa na se ne papa ode ne ba asase so wo yefa ma na se papa onim ne papa ne maame se o wie school no ne ko so nko kira de baby si ja train ni bia ana okosi aba mai wo no ne ko di apam ago no onyemo ya wo hu papa ni bi se papa na wu so o tiase onim no da wo ba mai ene papa so enyini atabro kire obi a okuta masters bibia o enso security onye djuma nye yes mu onye security onye djuma nye na ka ma ka cha se ne papa fi ahonhom I said a doctor atade. Say yes, so doctor atade susu wiase mu a. Offer any pain hu. There's a woman when you to send je hu. Won na winim wo momu de omunim wo. Omunim ah. Na so papa fi ebusuam. Ho bia nim ne this year. Eti na fie bia bosom wo no. Ho bia nim ne this year. Ho bia nim ne this year. You can only pa ko travel 100 years omunim. They will rule you. Or may rule you 100%. Ana man asisi a obi anka se mu enche me da me ma me busa na asemo kan se papa no oni ni hia na eno ano no na ni ba no so wanyem no de wo no eti no oni bibia papa no kura efiri afa on start here why run the route eti se ya come ahonhom na ebeti me twitwaje wo sunsun wi so say aha na wo free say how would you know eno no come ahwe mo betumi ehunu say aha na wo free baby a wo free na mu nipa no eno mu ni asem enwa honhom no ana kama no mo asama de betu yi because some na judges they are gods of the land
kan de be ka say ahohom be to mu na adi no omo na rule Ghana ya omo nko be haya no mu rule ye nipa na rule omo a eti say bia wa asem to kama asem na kama kwohwe wochi a no wo say bia na eti aframa e de hye no wa very easy no ano kama be say we eti aframa de hye no no ye na mamre ma no ye na mamre ma no say pe I said police station when your case na be bail won no say abe bail who da prison when you fa hu di majority of the any part child be na go prison how many slaves are sunsun wi ase et oba ye adwuma se ponko and so the end na ketua e kitikiti afini na ti so the kenta dey akonsuo et ofa it is a come aka say wait e tian from adehie no no omu fie na na da ho no mo enti na mamre ma na ye sa mamre ma a tian from a and one onya peace of mind as asase so onya fa ho die no no abelu jake na onya oyankopon temasem na obo mpaye sa na tie enti onipa bi a wo so only the white god no ebe dan no waso be hye because the white god na wo bo mpaye says unnim no ba bia oyankopon ama ye de ye da na ho edwabata bo wo fa ni twa eye twa na yes enye easy eso na nipa teachers be bla ba wiase ama say eyabosom no you say but kind of question Ghana for say nobody will dine on this earth with a white god and live like they become a whole that be asofo na ebre Ghana sofo ebre rough say Ghana for and to correct mo a Ghana sofo fa na mo tumatwi susu wiase ahohom ka mo bom e ka mo bom ne da ma bom supply no ne do ma to one side na be hu asofo a o mebubu go kromu ase esanso mo nka no kure omo yira nipa sikati no omo yira nipa esumu ni tumi bia dodo na eka de beye nipa na so de no de agibi no de bibi eno na mo yokromu ase o ka no mo frefre mu du atem me do me man Ghana mu nipa me do bia e ka me kono ka Ghana kwa bocha ka obi antu kwan e ka me kono ka Ghana South Africa antu kwan South Africa will always become South Africa over Africa come abesi here because South Africa never took kwan na bi okọ holidays and the chrome na afono no the bia Ghana for ye bre kuro kitikiti we esanse amamre na ye mfinti no e sanete ye me say ahemfo kuku dabi a egu fom osunsun wi asofa e pia we ka se sia o kan ye o ma ye den amu gu fom o ma ye den amu nya hwe so e gu fom let us say o mo so se ne be amamre na sanete amu gu fom oni pe bia sa oni bambo o asase so a who be at me fall because ugo kan obi na obodua ugo kan no do me wa ni na bedi wachi di mo be at me do bambo be na de wo bambo be na wo enso ntono uni amba da fa kita so a ofa enso hwo ebe hwo onyankopon me say come and say if you disrespect the gods of the land they will take you on and God will not say anything. God will not say anything. They will rule you and yale amu de be mawo eya mane ne san amu de mawo eyowu amu de be mawo nobody can save you from them. Ni na so fi yanka say maame de ba pe fie ye maame de ba pe ye ba bia o hono man de free ba si a de tam bia no menu e di nkomo a mente se woka bi ene se e bia o maame bayie o papa bayie wasi bayie sa de no mente se woka bayie eni ho ana ofa bayie wo ho se me sia yeah see bia no we dining with the gods of the land and angels okay and asofo bi eso any mocha na nam mocha na be say we bayifo we say you obey you type you obi obayifo hu ade about the born ho ban see so abrofo be yi no mo de ye no ma de be wiase okay but ye before there no ye de say ade kama honhom on kan cho so ma me ye bayifo dabi o ma me onye bayifo so ma me ye bayifo kwampo na e ye honhom e da busu anim no e na apone sebi ne honhom kakra beto ma me ni mu ama me ne de yesa na je se ma me ne bayifo tina da bia ye ka se onyankopon fa de oye boni bia boni enchen na onim ne oye oye ono oye boni no onim se boni ono oye boni so onim se boni entini na enkambo ye fa ne boni de enchen no onim ne oye enti onipa bia wuti aburuchire na sofo kache so ma me ye bayifo a sa sofo no wuru no onim hwe because bayifo ba ntimi nkwa aburuchire bayifo ba bia no fru plane bayifo ba fru plane eya ko nkurase ne nkai ha bayifo ne ma enya petesne tramadol ne krono no beba ide bi no be
Over sabi enkosafo ntu kwan yo ana yese enkosafo so nyate because you see okay obi wa brochira okoye ne mamu aye diama no ne ade a enu nti kura no ne maame kura bia for past 5 years 6 years kapre kura de be maame na to aduane adi no o ma no all because of wonim se ne maame na eye no ana bebre na so start sene skama mu fie for nkum ponche munkum nu aduane oti abrochira sunsun wiase asema ye kan no busa honhom nte ne kasa the direction wo busa pani a o te kasa we ka wo wuko de oba ye kraso Roman father or ye bas sofo or ye Pentecost or we express ade no it is all time odwan komo obi so go kunu komo papa fie for mama fie for you are wasting your time and your money because ni awo ye no wan ana abo mama ne say omo de hie e de ebu e ba omo na ase kama so ko sira o mai ahohom ya we say unim ube wiase ya kan kire o abusua na kan kire o maame kan kire o o papa kan kire o eno na kama de bi ogina so e de seleme nipa na hom so atiase because we are innocent ba o tie no o tu ho na mo wan tra so na wo so wo hu changes our land ye free wo no eti se wonnim sa no ma we na akoto odwan koto apentwe koma obi se wonje na fa nko ukuro na ekoku ni wiam tan frem se sia yakoku ni etwe o me akoma papa na ma musuma wana na wo ho enti eno no so obi be yes a ese ofro no onya ohunu ekwaya obe faso a se nye woduma no na wonnim bibia se ya ka ne kura kire wa na ka se di ne kura nachi na botie benyen ne cho de oso ye se echena ye ka se echena kwaku ye be kwafuo mu ye se osoro ya ni badodo a ya hwe omachi a omotwa resort atu anamo wo ho no ebi mu jose bia si a me kire me ho ebi jose bia si a da bi eye kama na be di nkomo obi onuma ode bi aba a wo se ye tu na namo ye de e ma no kama be sie ne ma me fi ahohom omonye omofa omokwa adwenkro ye entinya wo trem no mo kasa e tofoma liste we omu na amanomo eko ahohom je ebi won so a efie no mu nipa no ahohom no doso eti no enso won eti enya bote ye ho so agasa ne yaye enye sika na wo de ba no na mom no result na ebefuma ba no na ehwe ye no mu kasa no say mistake omo fa nche ye we two see over yes bia live use na make adwamanu okay amafo sabi sika gu ye yusu no enye ye dia ni na amafo adwuma enso bi hono ma na adwene so this ka ba ya pe no eno ano no bi tabi enye ne sa anamutu onimse process onima me ye kire o onimse bia ka ma request say onfa we ni mra wode aba ne die wa wie ndi se wan kire mu ama nipa na ehunu se wode aba no eyi process esese won so utu anamo ma unya green light a enya na ade e dere se ye nkuma boa ye won kofo a sheik ni limam penifo hono ma omo nya ji afode no omo kum nam no ma che enam no ama enkramudam no obi a rebi aboni skin no eno na ye pe because skin no e be represent wu nipa no every year unkoto mujanam biem emma wo mo nkramofo wisu skin no e bom pai wo so ntina ya modi emmoa no koma nkramofo sanity okay sanity sanity kama shase na so many way on pemuja but edu baby no na majority of the household no eno na afford tete wo mo o mo bibi o mo peno no mo ye do mo hia eno na ya afford a onyankopon ekrare kire wo mo asase so asena ye ba Abraham time enwa titufo enwa brempon ene do mo enwa mo ni munyam ene do mo bo afode Abraham ko ede ne be ko ba afode ko du dwai sanity it is skin no eko dam box dem a ade sure around the world na be boso mpaye sampaye no ebi bofo akachi tis abon skin no se be di more than 200 years kwampo na e wo nkramo dem no ma offer that means say wo kita be 100 years as so a the ake na so ye generational blessing e ma de oma the obi hian say afibia so 25 December no na so do afford there de out forever family ni so na ennuane e be noama Ghana ahohom na no osusu ade odin ka ho bi because fear ahohom ebe baby
or you invite almost baby on baby didi eti ya sanity here eti ye adwuma ye ne de sabi ensusuaso bi ani bebia ensusuaso ni bebia okay no ensusuaso no problem na emom e forever blessing na wo nemu forever blessing na wo nemu because some amre no say ebusu penalty mi anye efiefo o ma me wapetimi anya ma wa ofa obebre wo wiase unye sika ebe hye e hand to mouth hand to mouth hand to mouth no wewu fear of Ghanaians let me see fie obi se fie pa chance ne baby oda kwa ho odin waton obi enye sika koto asase enso akase obebo da no so keke aye di ama no sanu mani na no obeje se bia odo wiase oba ye de be dabi pay respect to the gods from your mother's side and your father's side and your life will change almost say hey say we are very simple sana musumi ma me dia so for chi na ho ma che me bon pa ye na ye twa unnecessary fasting me say Ghana for we be nya stomach ulcer no offer ano thing say fasting na aso for ni to Ghana for so no na be twa 4 days e be twa 5 days e be twa 10 days a day eso no chi na no ye ma me nua ma no musu nti ofa efie ahonhom de abusue bia wo bi ye fe buoye de emma wo mo na know your root no unya hu root ofa edambo efifie ene kwa bonten edambo efiri abonten be fie e kabode ni bi ani street kabode ni bi asedem edofa kakaka Ghana for no it is not sabu chira whatever you want to do cross check because ufri Ghana ha ana okwa abrochire ana se wo so a o maame ofiria ana obewo ho o papa ofiria ana obewo ho the majority of the blacks around the world in offer they will face problem and will continue to be a slave because we don't want to follow the rules in our country. Na se omu a sebi omu nim omu papa no nyina na se omu start say omu betu ho anamo very important obu a ne maame kura no enka nkire ne say o papa efiri ha onka nkire say o papa ni obi kura timi twese kai wa ne maame so say wan nkire me papa enye yi over na krobofo na na asemu maka krobofo omo tradition bi omo ye enyo sa dipo no e very necessary sa kroboni bi obetwe hu efiri sa amamanim no ofa obedi sad o land and now was said the wu a oma bedi hia aware ebebo uma eya amamre da ho krobofo amamre no from the infancy of their generation da ho. So any man of God that also let the po na akrobofo ma emema no na yetom fu menkomu kro menkoye dipo menkoye say eya bonsam no ma no udi sofo na tia wa uyoba onwo ofese die obedi hia unye kunu kwapo yakomate obeti wakoma edu krobofo ma wo edo mo ma etete from that tradition say demonic nya ade no over eyo how ohia nya ho kire oyoba na dipo yenye obi ya ofa utwumu tan sika kese mi loketu da hand to mouth I confirm that o obetu owiase. So who are you to change it? You can change your clothes, you can change your car, you can change your house, you can change so many things around you, but you can't change the gods of the land tradition. You can't change it. That is not your work. You were born to meet it, so you die and go and to still be there. Eti uye krobonia bomodin na dipono momo ni nko ho mamamre no man of God can change it or stop it. Eti akrobofo bebre ma omo ofe nso enkoye ma omo majority of the krobos adwuma sen kra bo wo mo ni na esa de na dipono omo nye no ho man so mo ho ofe o na me ka no dipono omo nye no sa sofo na dada wo mo azan sofo yi ono mo dada wo mo na dipo ba wiase no na sofo ya wo a wetwem every law made by mortals can be destroyed any time, but law made by the spirit you can't destroy it. It will live to that kingdom will come. It will kroboni ba na wa wo ma famoko na mko emu dipo no na ahonhon papa bi so emma enkola ne blessing omo di suamu omo wawiemu omo sikemu omo dwumemu omo nafufemu everything about them should be successful because you can't and warfare
krobofo kiti bi pa and so so far that omo traditional omo jagu baby and ene e makoma na ko edipo no yeah you mama kin kai comment kakra free on my channel na actually mo comment abba this Kofi Eje was a good evening Sia and Wafa. How are you doing? Your Anna Attꞌъck you say hi. Attꞌъck you say I'm watching you from America. Bronze. Anna Sally was a good evening one God and Wafa. Your Anna Dixon say you say I love you Sia and Wafa. And so yet do papa. Sally was a good evening one God and Wafa. How are you doing? Oh yeah, Sally no. Anna Dada Yao was it one God, the nation Sia. Greetings to you and Wafa. And so yet Nana David was it greetings to one God and Wafa. Watching you live from USA. May the good karma protect you. Oh, and Dada Yao was it one God, our own, one God, our own. We are watching you live. Anna Joseph Bati was it Alote Sago was it what type of perfume? Was it what type of perfume? Say perfume. There was perfume angasano. Rana nangasano, baby will be any type of beer to be the Osika beson. What you can afford, no, to something beautiful, something nice. Because old time I will sow, old time I will cry. Millions of dollars on the talker, no. Perfume $500, $1,000. How many no? A boy the pedia. It's perfume be able to be honest. Okay. Perfume be here. Join the perfume world. Okay. Dada Yao, was it here? You said. Karma get together will take place this Easter. Karma get together will take place this Easter, please. The details. And now Easter near gods of the land. Edidi. I no. Me responsible no. Me na say me yema. Okay. But o pese. O bosi ya. Number that screen so yeah. But come edidi the 25th December. Okay. Okay. You Dada ya say what you say. O say karma edidi no 26th. But we no so obeye no Easter yi obeye no Easter nti no so no ofi say obetumi a support a number no eda screen no so betumi a support senya ebetumi aboa sia say yebre no aye bi wo bibia obeka bi mu a offer we dey me dey mama this year around the world omuni ho ni ho no mo onipa bia sabi o hwe on media share video no nko ba bia share video no nko ba bia na abrina bia no so nya entutum ho fo tesremo momo nindawo na eka Ghana for ebebo no e large aboso kan for momo nindawo na ejanyo eni nsuo ne nam kanesi for momo nindawo nam kantamantofo momo nindawo na ejano eni nsuo ne nam agogrosifo momo nindawo eni nsuo ne nam do Ghana high na so no say mistakes were fought honest no because we are not ready to lose ancestors so we live and we are all Ghanaians and no matter touch my can muti and I might about yesterday ko ye after the yesterday government workers yesterday every the nation here ni pe be a spiritual check up would and ke bibia nka ho men send audio just your picture and your name and wait for your result or your result or back o sia me team result o assemble an aka bia nchesia your picture and your name asan and now the picture so to phone so anya abote because ube two bi mu obi e di line so yen tisi time
bia ba go se sia me send picture wonya time ni makase de won kwa nwanwa ana so mu na mu ye nipa aduru no so mu nyina mu ye nipa so ofiri otwe ba wiate otwe ndu eso a o na Ghana ye ni mu na e ka nipa ho ye ka ye to ba mu ka pe bia wo send no picture to phone so no na wo send no picture na wo sa delete ya block you because picture that phone so your phone no bi ono ma da obi ano ye nim ya block you no don't delete yourself. Join the perfume world. Keep back with perfume. Naked prayers. Momo nimbre ni mo mpa ni enyi na ye nwuma nsem tuto yie. On mind the boss, baby obiano, chairman me chia o. Oni wasefo, eni wadofo ma you, ye ma me ba ko pe. Ye fro a sebi, e wo ade hye ma abrempon so nya adwuma ye. Sanity. Enti ono so me ma me baby obia ye chia no. Aka ma se me chia me ma me chia se me chia no. Ma you so ma you di me ho ya o. Se si a chia me. Ma me siro. Ya na o tia se ensem no doso nti. E doso. Enti ma you me siro baby obia ye ma me ye chia o. Sebi wapatas na yesu yetena kan sempa sanity nti yese di bu kese e de ema o te kokoso ofa ye chia no Ghana politicians o Kumasi ofa Kumasi aye feel rough Kumasi aye dirty so obi anka we catch them Ghana ofa asa yin ofa baby a wo say ye dododo no enwura fu ama baby e kwadan po de kan nam kwa hu baby e kwadan Asemu gadi pa wa ye nua ba ko awo di Georgia Prince Nyama ne ma me ode ne ba asase su sebi otwa ne ni ahweban ti na wo say enura no ekope abrewa krabre before don ko bodo sanity no e ma ejane na so esie ne ma me in grand style ode ya to yie di Georgia for so moto car dealers ne omu na ade ehwebuti kuja omu nua enti onipa bia wadaje omre odi Kumasi koja yinua ye maame me pe ne krabe no yes na mu na mase kama nyame kamo ho no famu na medu nkan asudwiem na sade eche na sa oti kokuro ko a na je say Prince Nyama na oni na busua ene na dofo ene ne na fofo na ye da mu na mo de ye da mo ase enti Ghana ye fa odo de entina na yi ende ento yi me da mu na mase yo sia say ye wie die bet we no na mpesa won san emmo ho yi say ya na enipa ni bi ka say waka die bet e say nipa ni bi ka say o ma send o mu pictures na ache dikura more than 1 month o mu enti ho hwe o mu say edumre bi a obi a ade say obenya ne ho bre kura afre no me ye sure say e ye lie ampa obi a benya abot on say ya na enumre bia na me so me ne kama etena ase eye adwuma etimi anadwuma nda da wi agwa sanity enti no daytime so no ene enya kwan e de ye efom adwuma emenipa because ade san untimi nya efom adwuma ade san eye ebusuamu nsem ene ye beka enti onipa bia o picture e da ye phone so no unsa be ka message so ade ase e bi wo hono ma obesole kwa bona more than 4-5k just imagine easy message go phone so no audios obeti a reply offer dreams obeti a reply obi question obeti a reply etu kika na boma 12 hours ni kwampo no ya na isua offer na me say 1 man 1 billion etu ni pe bi on here dan no come on ni mo bia obi enya abotre e ya na mo tu ni yetu ya ka wasem kire won so a enye gidigidi to obo ase odie onya frɛ kwampo no for perfume good sum edwale perfume no ejina no ma good luck ejina no ma favor ejina no ma opportunity and success because majority of Ghanaians are dining with poverty, promise and fail, disappointment and pains and no one now we and nipa dining was as so join the perfume world and live long it me sremo ma this year around the world you rain few be here enti of Nicholas the wa catch me kra wa fema to me kra eso me sremo kama adwuma ye ade foforo aba wiase a obi a ehwe bi obi a esua ne ade it is only a dine a monya abotre 1 man 1 billion ana mo so a mo fresa mo pesa mo ne kama ye adwuma mo pesa mo ne kama nante me sremo me timi appoint will be on my own kama na be appoint say we fa ni say me appoint say kama appoint men of God sremo
so all the message abana me reply wa na yesi be review nya wote obi a person kama ye dwuma bi kama ya we ono na be select wa dwempa ene wakoma ene be kire se obetimi na yede anante etimi siremo eyebuo na me dem obi a me this to obi aye. I love you all. I love Ghanaians around the world and I love Ghanaians in Ghana here and I love my nation Ghana and everywhere. Edomu ina na kupon enshom enshiramo gods of the land endi mochi from anamo esisi ye wasase so edamu na ase yo odofo hana yedi dwumadi ne besesi a yenso yeda wase pa sa apreja oba na ode ensem ebegu homa ahwefo ehwe enya eso esepa o man ye chia o man yu ye chia mo amoje bre ehwe na Kyeremanteng Nyankopa ohia ni hira obi biara ne ho emasem ye wono dasene midin di wofa a cameraman ene master control room ho Peter Akoto ansa ono ana etwa camera asan control nyema waya ade pa waya ade ye di na se kese pa ema no ye damase ye wono dasene